we want to not too much berisiko, and 1-2 days they will be ready. Ya, masalah kecil katanya kita tidak mau saja ambil resiko. Hopefully. Mudah-mudahan 1-2 hari katanya mereka kembali. Because I'm not agree with you. I'm not depending about 11 players. If I put the best my player in first 11, we have problem. Who will play? I balance. I think Jakob and Eka play, both of them fantastic. For me, it doesn't matter who play first or second half. It's not first 11 for me. And Golden Eka doesn't matter he play first 11. Now every time he coming, he make a lot of better for us. He make advantage for us. That means Jakob keeping pace, Eka coming keeping the pace. That means doesn't matter who play, Eka or Jakob. They are both same for me. Ya, katanya tidak ada katanya starting squad atau main squad sama saya. Bagi saya mereka semua berpengaruh katanya. Dan mungkin saya mau gunakan mereka di kedua babak karena saya pikir mereka sama pentingnya. Jadi mereka dapat porsi sama-sama. Mia Viance say is coming back, and the Cologne. I think the Cologne going to very promising player to the Cologne. He today was very good for me, and in the future we have to continue for him. Ya, katanya dan Yance mulai kembali ke dalam tim hari ini dan Cologne saya kira katanya ini cukup menjanjikan dan kita harus tetap menggunakan anak ini. We'll see. All the players is good, and they are champion, and we are not takut of them. We're going to play football. We try to play out the best things and try to get good result. But everyone game. Ya, katanya kita tidak takut sama mereka dan mereka menampilkan permainan mereka, kita juga akan menampilkan permainan kita. Mereka katanya bagus semua. Kita hanya coba untuk memainkan sepak bolanya kita dan kita lihat nanti siapa yang lebih baik. All them national, international players, naturalization players. Ya, pemainnya mereka semua bagus katanya. Timnas, naturalisasi. Like best. Saya akan terus berjuang lebih keras lagi di latihan dan terus setiap diberi kepercayaan oleh tim pelatih, insya Allah bisa memberi yang terbaik. Di sayap kanan ini kan ada banyak pilihan bagi pelatih Niki. Nah, kira-kira bagaimana bisa ini, maksudnya optimisnya gitu, bisa jadi pilihan utama itu apa yang jadi modal Rizky Eka gitu? Modal itu dengan selalu kerja keras, mendengar instruksi dari pelatih dan terus motivasi diri sendiri dan minta doa kepada Tuhan. Optimis ya? Siap.